thangbu dazing khorang gi dawa re ani kewa le di ani phabdu an cycle di khandes khari chini yungo re ken khare di chi she di ani khechimbu re samgi dazin di ani ngaju gi nima di khadu thering kewa legyu gi di dawa gi kewa legyu nima thangbu ni chungma dawa gi ani kewa legyu di nima thangbu di para di ngaju ani kewa gi cycle chik le re ta di du ani ta di dazin le di suya di subu nanglo la ani pe labor gi ngune ropachi dini labor nanglo ani wongbo mixe hypothalamus tang pituitary le jo dinzu ni gi lega chi ni bu dinzu ni gi ani lega chi ni kunju gi ani gonga saksan ju gi la signal tang ni kunju gi yang lega che da dini ani punne dinzu che de dinzu sangma khonang ju ni bu dom ni ani khonang ta kewal le di yung re ani ta kewal lu ta kewal khorang gi dazing khorang gi cycle di ani ju gi ani shu ena khorang la ani rim ne phase ne shiz jure ni rimba do the phase thangbo dikhal na nima thangbo ne ani nima sum ni nima nga parala para disi go ti kewal lewe thuzu dire ti kewal namgyu ngoju gi ani nima sum ne nima nga di ani yungyu re the average che ani tangi DJ ni hundi phase la ngoju gi menstrual phase le re ijina shu ena and DJ la an tangi mangawa ni sune an nima chupshi bhardu an phase ni wa dire dela ngaju gi ani proliferative phase le re di proliferative phase la din ang ta tazin le gi thuze yungdu samba ngaju gi leba nang hypothalamus le wangbu di gi ani darash tang ni khwang gi wal an pituitary gland la jure dila ani hormone le jure hundi gonadotropin releasing hormone di ma ani tangyure di tang ni di khorang ge pituitary gland lega chi and pituitary ne further di ne ani yangya ani hormone ni tangire follicular stimulating hormone FSH le di dang ani luteinizing hormone LH le dinzuni gi ani pituitary ne lega chi ni dini kunju gi ani gonga saksa ovaries lera dela ani kunju da tangni lase ani khorang gonga gi nanglu la ani kunju gi ta gonga chungi ga la yora subu nangla dinzu nanglu la ani gonga khisa ani desa dini yore o follicles lera ta dinzu nanglu ani ta thanda follicular stimulating hormone dikang ni leban ni ani signal tangdu digi gonga dinzu ani ya mi mingi dinzu gi ni sums ini ngoju gi ani dazing gi dazin chik cycle chik nanglola ani gonga chikrang jingmish ani min thugi mare ni chiwore and di min ni ani khunju gi hormone yang estrogen la jure di ma ani estrogen tang ni ani khunju gi ta handa nima dazing gi ani handa nima ngawa ni nima chupshi gi pargi di gi rimdela dela ani khunju handa hormone estrogen la digi khurang gi ta handa punegi nanglula ani ngojugi layer lene ra inde sum yure nanglo che kima dang ani chilo gi layer jure ta thanda tazi changmal le di ani ngojugi punegi layer nanglo dila ani district ani kyuwa thene an tazi li yure ta tazi le du ani punegi layer nanglo changma ma thun du yure di jinin kewa le chida an handa niwa dila ani kunjugi ta khali gali handa estrogen gang ni tanggu di kengi ani handa estrogen di tang di an handa punye gi layer nanglu di antis ya phe go jure ya phe go jure no ran tis thuro chai go jure thubu cha an dingi mo thaksa din de yore thaksa din ju ge ring ro chi an nanglu la gland din de hon ju ge tis chero cha din de chire an dini di jela ta handa nima chupshi de samma in khechu shu re ngu gi ovulation le gonga ma thwe gi thuzu dire di gonga ma thwe thuzu dela ani khunju gi nima chupshi kima cycle gi kima dela an di gonga di ma thwe an di je ne en khorang ju gi phunu gi nanglo la ju chi ne en khorang du sture da di face sumba dire ovulatory gonga thwe thuzu dira da di thuzu jela ani thama dela ngu gi ani secretory phase later in hondi tuzo dela ta thanda handa phunu gi nanglo le dile ma ani thurochi ani thagza ju cherochi ani nanglo la gland ju chembu cha ani ju chini ta handa di je la ju menstrual phase indu and di ani thanda phunu thupu cha gu di and ta dila handa
dingelo gonga ma thuni kesi ani lunde da dini ke chung me na an khra gonga ditam is lega medu da ko ma thuen gora te ma thundu an khra dingi budang an handa di thukpu chagu hana phunu gi layer nanglo di du sangma chulo ma thuni an khra da zingi ta ta ne chulo ma thun da handa di da zile gi tuzu di ani nima sumne nimanga di ani namgu tsire da di hondi ani tha thwegi ani manglo di 50 ne 100 ml ani thazegi amount di ngapchu ne gya ml di ani namgu thazichi godu ma thungure ani da handa nima chik nanglo ani sumju ne ngapchu bardu ani thazi cycle chik nangla ani sumju ne ngapchu gi bardu ma thungure ani ta handa kesi tazin di ani handa nima sum nenga gi bardu ani namgu imaje ani average ngozu gi cycle gi nima nyusabge nima nyusabge di ni tazin gi ani cycle dire di nima nyusabge ni nima ni sum siyama china kheu mare normal re ta ini kesi ani nima sumju songa nanglo la thema chik le da taw ni nanglo thema chik le yamena ani nima nishus nanglo la taw chik la thema ni sle dine che ani kewal le du samba ani ta namgyu di 30 sumju ne ngap chu par din di mewa che shu thuni gyal le ha din thu ini chua che ani yamena pe nyung thu nima chik smish ma thuna du sangma ani kangi yim tu ngor dinzu yidu samba ani dinzu gi ni handa shewe ne dinzu gi ni su ani chik ding mari yuna ani inji mi mengang la tu ni takche che ye chumbure